Hai teman-teman, selamat sore. Ini keesokannya kita ke sawah lagi kayaknya. Yuk, kita langsung aja ke sawah. Gak tau deh hari bakal hujan atau enggak. Soalnya lagi mendung. Tuh, lihat langitnya tuh. Ya, teman-teman. Kita anter ini dulu nih, susu angah. Oke teman-teman, seperti biasa jalan ke sawah. Naik motor. Jadi kita apa namanya? Kita rekam aja. Wah, wah. Lihat tuh view-nya. Nggak kelihatan apa. Ya, view-nya. Mendung ya, mendung. Koza. Kenang-kenangan nanti berangkat ke Bandung. Bulan Jambang. Kalau mau nak keluar mak nak dapat padi dia. Payah ti ini mah? Enggak, Sombong. tidak payah tu. Ha, Cuma mabian yang susah. ha, Itu nak payah ke cari. ha. Nanti kau cari biti ha. Ha, Aku tak makan padi mak. ha.
makan, padi itu di sawah untuk makan. Beras sangat mahal. Apa nak habis suruh pergi, le dah dia puang. Mana pagi pekerjaan habis ke bawa. Milih daun ini nih karena mengganggu, kata papa saya sih gitu. Banyak tuh besok mau ditanam tuh. Wah tuh mau ditanemin kayak Mbak Puan Muharani. Tuh ya kan baru-baru ini Mbak Puan kan lagi nanam padi di Bali ya, katanya di Badung, Bali. Nah ya kayak gini lah ya, kita nggak mau berkomentar lah. Sumatera Barat set ya lah gitu. Haki Haki di film One Piece. Mengkilat kan. Kaki pun punya haki. Haki One Piece. Shit. My father. Dalam apa? Pakai sepatu bot nak? Haki. Haki nggak sempurna, retak-retak kakinya. Haki man. Udah mau maghrib di sini. Tanggal 29 September 2022. Hakinya dicuci dulu. Dicuci. Udah maghrib. Besok mau nanam. Kita liatin besok. Ya, film apa? Apa? Dah malam.
kelapa muda, udah maghrib. Boleh diminum, Bang. HP haus. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Anak paling ngaji. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وقبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء ولا في السماوات
والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي busuk na. Loh. Walladhi yusawwir. Gimana sih tadi? Bagus. Oke teman-teman, thanks very much. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.